no maybe akoso kakra enya fe na ehyasie. In fact awo ho na abeye trend bi abeye system bi a ye rane a emwa wo man no na esi edimu nkomo ni nyina fa eye abambofo adwuma no ho bi na oba Ghana ha ye checkpoints ahodo no ene ye security even at the airport borders no ne ade a eya na mpempi yetimi eche enkrofo a wo mo pese wo mo de no ma bi ewura wo man ni mu anaso wo mutimi de no ma bi free wo man ni mu ko ebi wo ho a eye nubone ebi so wo ho no abehwe no na ye eno ma bi anka ese bi a wo mutua ho to nso ne de twa fam ene ade ne de akọ recently ye hu anwade ne de keka ho ebi nso ye nubone. Now there is a very disturbing trend there ekosoa enu ntie se ye ka ho asem. In fact se ye chi enubone wo mamu a ubon si ya ho dede bebrebe ene obehwe no media stations ni nyina mpanimfo ba ne ya press conference ni aka ho asem bebre na to afa ba bia ya chi cocaine yachi wo mo ede enuboni bi efiri wo man mu akọ yachi wo mo airport yachi wo mo border yachi wo mo hin ni abeka ni aye press conference ni obia beginem ni aka ho asem aye wie pe na akoda din yente ho asem biem enti efiri afi etwa mu no kura se wo de ba 2025 hwe records no a enuboni a ni yachi enya agro since February womu chibie ewo airport ya nanti mu abesi sabri yehu dia akosie June omu chire enkofu bia omu so enubone saa eno so yehu dia abesie eni nemu afra se ye chibebre enye nenko March 19 2025 bra Facebook wono mu chi abanti wono kra de se wo Nigerian Okechukwu wo se abanti we wo mu chire no se odi nubone ho eduma ebesi nei ochechukwu ehun nsem no akoye dini ba konsu July 14 2025 eno kra de Muntaka ya interior minister e de beka ho asem nso ye cocaine ye kire be na nso ye eno so nsem akoda di ye ntehwe July 29 2025 nakok wo mo chi gold Ankro 4% almost smuggle Eddie Wurem about $1.7 million worth of gold. Emonko hand over to gold board. Womwa eshe gold ye chi anko omo de smuggle dia konia de besi nei ye hu de empenifo ayafo omo hu ye hu omo besi nei ye hu omo ba announcement ni de ye betumi abeye press conference emu edine se obi a mehwe obia metie ba ye wia enhwehwemu a ayekoso no ehu updates de ekọ no yentehwe no anse etwifam na niema ye mu bi yadwene ne se sam de omu chi ni yira no ya na nipa bi a wo mu ye titiriwa akasifuo bi e wo krom ha ehyemu bi nti no mu ye din no ne ye omu yesusu ne se amanyofuo bi ene mpanimfuo bi ene edi sa adwuma no nti na ya na o ma ye din no businessmen, big men, politicians, big time politicians, big wigs, more political parties are who and the dis juman nti na ya moye dino. Sentesa edienti ena si nyachi wia ekwa fe anyebia ya nchi no nipa nsem ana omo sendi ade na ko se nya omo akra na de ko na nko omo post mpa eni address e free na eko and we are doing and worry, and it's giving us an indication say and crofobia shall see and pennyphobia na yes I do no de bia ya kwache enkosi hwe de bia ya kwache enkosi hwe if you be atwam a ye che ba ko bia no nso e ko wi ase ye fefa afa wan na akoda ne kunkunti sa de hwe na pennyphobia tatachiri a ne akatakata so. That is what is happening. Sentesa edi nti ne yebeche yakochi koke wo airport yakochi we wo ha enso yenti ho hwe na no die eye Kotoka International Airport yesi yakochi koke
on the 11th of February and that date saying 25th February na oko wachi ahwa ensenkaye ba ho kire se empanimfo kura nim nipa kro enso obesi nei yemo nipa kro din yenka ne ho asem yentiti kokko asasa na ne namase na asem no ayensem hu kire se unti bibia bim we ye deputy director general nakop Alexander Chumberima dra Facebook papa we ene kasa ya wo kire se nipa no wode cocaine ne kono se nipa no eye obi a woton enuani bia wo parcel no gari mu awiase no wode cocaine na hye packs na wode konimu tie na sem no yes product omoton ma photo pa o ma advert krompa bi kwa mokra mo acheboy bia ne de no company bi company di wa ha adwuma mo ye ni begu yes product omoton ma photo pa o ma mokra mo ye advert for a reason you invite management into our office not long ago. What has then I see obi the cocaine from not on five products but on the front packets of that product. I'm not on the product. Me person of a company product me nyambo really do it. Oh David banku David what members of men meguno but obina a different obina ayensa nti fa say bia bottles ya na obefa no nsuo but nsuo no bia e box no bia fa say bia e bia edu no enwotwe nsuo but mienu aka no e cocaine and all the free Ghana echo yes to on my audience but two different brand or products I know you enti utie we a deputy director general for eye nako utie ensem o kana je se nipa no wo munim no ye hu nipa kro from 11th ni besi sabri no update on the issue. In fact IGP task force e watermali wo so wo drug enubone ho nsem no wo mo kone ade no enkrofo a wo mo chesi wo mo chi wo mo watermali nyina camera si so wo mo twa wo manimba enkrofo no bebe ye chi wo mo a ni align wo mo up. In fact omutimi ebubodin Yakubu Dramani 21 years Isifu hwan 22 years hwan ni abubo omudin in spite of say yes wo mo suspect ni abubo omudin dia tudwa omunsu ye Ghanaians so but because they are dealing in a criminal act in intino no mo ye nye na ya bonefo semintino wo mo chi wo mo an e do mo dia betudwa ya chi suspect so and so na cocaine woni dem enkofo mo chi wo mo watamale IGP task force na chi wo mo a cocaine ni ri ni tramon ni ade a wo mo chi age afi wo mo dem sankrofo ni do mo din betudwa suspect we ye ma ye update as to how echo why say ye ko chi cocaine those things no e wo airport ne sa borders no a eno de ne akata so is there anything going on there? What are we hiding? Are we trying to protect encrophobia? Omo ye boni eye emra no ne ehun nsem ne nyasa nansentintan eche nketwa na eja akese sa ne ye ne okromu a double standards in terms of enforcement and ekoso because the deputy director general confirms that they know the person. It is enkobia sebe woni hwe woni kama phobia enkasabre ya twa suspect asimasi so and so ya che no wa ha why dia ne person interior minister Muntaka security won some ne sa no ma no a eya communication gap no ekoso a ye ma ye update some of this issue machiro ba ko July 19 2025 basically no update on the issues. Simple cry back prosecute kura akosi awie am ye hu se mra ni nipa na eko ahyekura no edo hu nsem na akoye boachi bidin. We have to apply the law equally. It's not negotiable. No selective justice. There na ekosui. We are protecting Trophobia because and no maybe chassis yes and Trophobia is powerful muska because one be the cocaine say no. One muska. What are you hiding? And ye dey ball mine no. Sa no ma na moaye. Interior Minister Muntaka ene nakofo ne mpanimfo a mo hyehyase a mo che sa cocaine ye hia update.
Sa businessman wo ye hwan ehin na ekọ de na ekọ so muma ye hu de mo che last year nyina kora ye hu re de na ya na ye hide anase ye nyina yakọ kan wa ya accomplice ye boa ama bone na koso oman no ano eduru ba bia wanhwe ya akọkọ bobeba Nhyira 104.5 FM.